Pulano, Tini the Prahastin Jot, the Lucrono, Sandra Kaham, the Tini Chinoro, Tini Honorable CEM ni, Nok Tayo Tom Tayo, Tini Joto, Tini Press Media of Haizarono, Belek Hambai, Jotoni Bagino, Kasha of Makaham, Tini ETAD Hapang Ingri, under 19, Chilarokni, Eva under 19, under 22, Bridong Ingri. Jeng kaisa football team Haryana o thangna thangi tongo amon bagi jeng tini ora asule kaisa president khlaimani tei chini ora asujak tongo chini honorable CEM TADC ni tei khoroksa tongo chini senior coach tei bo tongo chini khoroni khortom senior coach bornobo jeng sini mui khunai tabo ang chini borong monang CEM no press meet khlainani bo ang chara Khlaikha hambai Khlaikha khatong mani jora ani ke tini chini biskango tongo honorable CEM sport tei bu chini honorable coach tei manager tongo tei bu chini thungturung rok chini logo basajak borok khanani simi Haryana o thangnani bagui Haryana ni rohatok kaisa jaga bumung a jaga o chlarok under 19 India ni kaisa competition nai student Olympic Association India nei borok organize khayu a jaga o thangui participant khainai bridok under 22 borok bhaine a jaga thangui participate khainai thangnai bisirok bhaine chini ADC hapangni ngui borok thangui phaijak chini honorable coach Debbarma boni netritwe borok tlang thangui 2017 bo India ni champion mawi phaikha jeng asa khlaibu tabo bhaine chini oroni thungkurung rok jotonu koplai ngui phainai hwnoi khatung laijak ingke khana phung 8 ni simi borok Agartala rail station ni hoite thangnani chainai thangui Haryana ni rohatok jagao kaisa borok competition no participate khainai ingke thungkurung rok ongbo tini chlarok ni under 19 ni chlarok Hayong Jomatia, goalkeeper, Sobat Jomatia, captain, John Jomatia, Anthony Koloy, Naisa Jomatia, Chinslok Jomatia, Bikram Chagma, Katal Jomatia, Santa Joy Riang, Jogor Kichu Jomatia, Johnny Jomatia, Suhel Jomatia, Bok Sadon Jomatia, Monish Debbarma, Noni Koloy, Abby Debbarma. Chini coaching winai aro Buddha Debbarma tei manager nai Bijoy Jomatia borok chini o thungkurung bodol no logeroi muthungui chini tiprasani mukhangsung runai asa khlaibu thangnai bisi hai borok bu haine koplai ngui phainai tei bu buri ni bisingo tongo Payal Jomatia nene Buddha Lakshmi Debbarma Sonali Debbarma Manakshi Debbarma Rosi Debbarma Sumita Jomatia, Uma Devi Jomatia, Saloni Jomatia, Nisha Jomatia, Jivika Debbarma, Suwari Debbarma, Sima Debbarma Captain, Sample Jomatia, Sifti Debbarma, Pavita Debbarma, Priti Jomatia. Jaga Kosunai Bijoy Jomatia, manager Hke Sumon Debbarma. Uma Hke Boron netrite thangui Haryana o borok Suron Debbarma. Borok thangui jagao chini ADC hapang hoite jeng je manchak jeng borok no chubanai chini EM ni sport puilao no borok bai kok salai paijak borok ni chanani nungnani joto khoros je manchak chini ADC hapang hoite chubanai tei chini dasubot borok guna coach boni byaktigoto sak tharmani bagui bono Khlaikha paiphlaiya hamjakma tei chibaya pharu tei bu phainai salogo jeng tini TFL tabo cholei tongo nirok nognai bwskang TFL ni match bu haine je pro final match nai apro chini Bharat ha kotor ni thungkurung khoroksa football baicung dutia phaisok phainai abo bu chini Maharaja salai tongo bono orotoi family chief guest khai tobo wani bagui tei bu phainai salo chini tipra hastini thungkurung no football especially football hingke chini tiprasani bagui blai thungmung mane chung bono chajagu tei thungnani bagui bo rungko sung o jaga jotoni sai chini skill tongko
hani bangoi phainai salo bosung chini football na teibo tipra sarokno kusugo ti sarokna ni bagoi chung thangnai Delhi o bosung 28 tarik o Brazil ni ambassador bai Maharaja ni netrite chung Khlaikha apro bahai ni Brazil ni coach no chung oro tipra haste o toboi sini thangkrung omahai tamusnai 16 17 omahai selection khai borong no kaisa jaga o tongoi borok ni Brazil ni coach bai toboi chung phorongoi fatar haste o simiya bidesh o bosung rohobani bangoi chesta khai tong inge tabo bahai ni borok oro Olympic student Olympic association ni je thangkrung ko Bharat haste ni jotuni sei apply ko bo bidesh o ma thangnai nini chini coach tai singo sakha bo tei boni khoktei chung khana lainai Singapore hai ke Malaysia o ma thangnai inge chini ti prachani mukhang tei bu kusuo kainai jodi tini borok Bharat ha kotoro apply ingkha ke bidesh o chung thanglai manai ang borok no uis khaini musugo khabai hamjakmaya pharuk borok chini ti prachani mukhang sung ro thung apply ngoi phaithung omosung asa khlaiu chini edisini bukhak tei bu chung tei bu yakbara borok no chung subasu khlainai tabok chung phaidi chini coach ni khoktei kok khana lainai tarik phaching ni chini CEM sar no khulumo tai chini CEM sar spus yo dekhe ni spus ni tai chini media tai ani khapang ni player ro jotono chini no ani khapang ni hamrang maya thore chini amar kokte tai CEM ফুটবল no ফুটবল এমন একটা জিনিস চিনি থইবাইনো বকরুম জাখनै ওয়ান তাম হমলে जेसेबां नंदि जों बुंनोसै जायखिया आबुजा आंनि बागै जोंनि अनेक त्रिपुरा रायजोआव जों नायनाय थांखे जतन गर्व बुंनानै कक माने खा बाय हामदांनानै कक एक समय त्रिपुरा रायजोआव जों नुगौ जोंनि बर'नि संख्या फुटबलाव अनेक खम किन्तु जों दाबो ए डिभिजन बि डिभिजन सि डिभिजन बा राखालसिन आम हाइजागा जोंनि बर'नो मेक्सिमाम जों दाबो मा दाबो बैथिंखौ आं तैबो फैसा रिक्वेस्ट खायनाय शुद्ध फुटबल जों अन्यान्य इभेन्टआवबो जों अमा हाइकेनो खालायलायनाय जोंनि सारजों सहयोगिता बाय जोंनि मिडिया पार्टनरनि साहस रमानिबाय ताइ आं बिसेस खायो जोंनि अति दाबो हरियानानि रुपको थांनाय गाहाम रेजाल्ट खायनो होनाय आरो जेबाबे जों जतन साइमानो गत 15 दिन आगेनो जों निजेरा आलोचना आलोचना खायनाय सारथंबाय आलोचना खायखा सारथंनो अनुमोदन मोनखासों मामोन परे जों कोचिं आरम्भ खायखा सारा त्रिपुरा रायजोआव जों 165 जन मतो सिनारो सिलेक्शन फायखा आबुनि मध्य जों फार्स्ट सिलेक्शन नारखा 37 এবং আবনো 37 এর মধ্যে जों 16 जना मेन टीम खायखा अ मेन टीम ताबो जों हरियानाव खानानि आत्ता समय जों रवाना जानाय आं इसोरनि थानि अमन कायसानि मुसुमु सिनि कोच ताइ सिनि मेनेजार गाहाम के मुथंगै सिनि त्रिपुरा राज्य न तथा सिनि डिसि न जलक जलक मलक मलक समखांसोयै सेस मुनि फाइलायनाय जों अ जागानि थासिं सार सायखना रेखा अ जागानि चेम्पियन नंनाय इन्डियान जारा चेम्पियन नंनायफोराव थांनाय इन्टारनेशनेल ओंके विगत 2-3 बोसोरनि आगे सिनि एडिसिनि टीम थांनाय सारा पृथ्वीआव একটা লাগা রেখা যে ত্রিপুরা রাজ্য বড় বজাগান খায় ত্রিপুরা রাজ্য আমার একটা বই এই মাওয়ান ছকা এবং মিডিয়াম ও বেবাকনো ফেস কংখা আমাকে অতিমবো মানথন আবনানি ইসন থানানি কাইসা মানে দিয়াই আর পাশাপাশি সুস্থ শরীরে থাংবাইছেন কে কোনো কষ্টতা মানবাইছেন কে আবনি বাগैनो जों एडवांस न टिकेट खायजाकसिनि फिरंनायनि बागै बिसिन टिकेट खायजाक आसा खायो सुदु जों ताबो तामो वेटिं जों रेजाल्ट जों जतनो खानाय जंनाय सारा एडिसिनि एरिया सारा गुता त्रिपुरा रायजोनि बर' ओ जे हरियाना थानाय र तामो रेजाल्ट खायनो सिन बुखाव हायनि गायसे खेब खेब दंनाय गाजै चिनि ओ खेब खेब दंमानो जोंनो बुनि बुसकांगो बुखा कतन कुवार खे खाखला फेहलैनाय एडिसि टीम फरनान बागै दायित्व चिनि प्लेयार आं ताइ सिकक सालिया खेलाधुला थांना थांथिनि आनन्द जेमन दङ कस्तबो तेमन दङ आमा हाइकेनो जों माने गात प्रतिगात न पारङैनाय सेस मुनि मुनिलायनाय
जों अ जागाव ताइसा अ सार जों यागो जों समर्दन नानाय आमाहाय माने दिरो बिसास नाविनाय नरो जोंनो अ साफैलो फायदि आने आमा असुस्थ ngै थै थांमान परे आने आमानि माने बर ब्रागि रक्त बसर माने दिबासि होनो आबनि बागै आं थानना आनि कुनो चान्स करै तबे आं चेष्टा खायनाय 17 तारिख आमान पाइखाका 18 तारिख आं फ्लाइट देखान थानाय तबे एत सिउरिया तफानो चेष्टा खायनाय चेष्टाबो दंनाय आर आं आसक साइनो जेसिनि प्लेयार अफ सिलेक्शन खायमा जागाबो जों जत पारिसा जर तै जों गाहाम चेष्टा खायका सिलेक्शन खायनायनि आबनि बागैनो पाइफैया तैसे हामबाय रैने आं जतनो खुलुंगियाफोरै आं